Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kumshi binta ban rakhi ke jingdap shispa snem ke Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong. Bat kumshi binta ban penmi pisah ban te centenary building jongkani ke hospital ke jingaseng selok ki pastor ke KGP Sinat Semgi. Kalada ban pelong hadok South League charity football friendly match hakeleng ki zone na ki hindru tu league ïAKI. Ya ke charity football friendly match ke pasau la pelong ka apun ru trek nailur arajar arpuar hakamadan dom maulum pendeng umyong. Hak bagi pastor ke MAIRANG zone kilala ban PYNLIEM noi ke officer SORKAR ke Eastern West Khasi Hills district na henreu la san gol hak jinge shoot tiebreaker hading ke jinge khaj damar shigol hak ni ke si lawan banyadon ringkat lang do ba Vincent H Pala ubal longkum kongsan UMDC ke MAIRANG Nongklau constituency uba bats Cameron Tathiang ubal longkum sumbut kongsan nang tau deputy commissioner ke Eastern West Khasi Hills district uba Wilfred Nongsiet ki pastor na ki presbytery baper ki officer SORKAR na ke district ki riu pau khmat ka than lembar ki pajba ki bubun la peni shong kun chuchu ya program ha kani sni de ki jingroi na ka khat sau pra college MAIRANG bat na ka standing ko ya jingaseng samla MAIRANG presbytery nasawi long badan bo ba ki nomik mat lani kiriuniam chispa aslam manshwa ilayo ijingai lupa na kamenta kalawai jong ka jai benru khamtam jong ka jamru khasi jai tia ka jongi ngilong kemudian bo la ka dei hakam kulipiti ne education lenena kakam kokot ka kia ba kinong Wales ki machinery ki bawan na Wales ki dei kinong pratlanti ilayo ijingai ki jingdon kam jongi larang ilong ki beruspa kano langi start kano langi myo ka jingkoi jingkia ka babiang ngim don dor ka jingim jungi na iman hakane ka por covid idon ki priyo ki badan de ki 1000 crore andre ha ka por ba kiap kum ki ordinary na mar balai ba kimyo wat ek oxygen ro pani ba Inong mikmat ni menshwa ki yo ijngai na mata ke jingdon kam John kiru me jongi hakaneri rom kasi jantia jongi ngapur paro ke jing seongo ya kamalang presbyterian kamtam ya ke sinot sepni kibala ijngai hakanu korkom ban kampan bha shushu hakanu korkom ban kampan pat shushu ya kini ki infrastructure ne ki assets kiba ki machinery menshwa ki la ai hengi namta kerkom sikri ha kabare bat kokot kekia nairo ai ki pastors but ki doctors ki badon hakane ka juk ka bamanta bela don ke cimut ban puluh dodok sa crore namta kani hospital hai ki face ki babon then ai ke jingero la duai ublei bon don rangkat but pi kinong penyaj jong kesinat sami buat kamtam bagi doctors ki ban permi kene ka fon kanang ba ngin yo kata ka ying ka badolot ki facilities sakane ka juk ko bamanta ban yo kata ki jing sumar ka babiang ban yarang kat dor pat ki pat ki hospital hoi ngala ide jong ka kmat wa kanu ka jing khapnya jong hospital handai lakataro kinong ki doctors kinong penyai kimjo Solsai hakano korkom mantri. Tenai ke cingiro epi baro nado ki dong penyai ki doctors ki nurses bat ki nong tri ke hospital mengila ban perpoi, ngila ban penbha, ngila ban kam penyar susu ya korkom ai jing sikri nam ta ki paiba jingi bat ki para bangit jingi. Ubleun don bat pi sesisen, ubleun don dekat bat kabalang. Makanya ke jingmut ke jing perkat ke jitbu jingi kalong
Semua dia bawa di players beri officer buat kekau kejung play semua dia ketika peta di kaki galak bertolong dia ketika silakan soal kejung waktu untuk sobha bagi wadlah sekali cepat. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.